Wadla ya election MDC caki artli ki district council ngimpat tip lanukan long lani ka sorkar jala kampat penbena handrai ka jingya kri tiket ai konstitusi baper ka jur bha padeng ki political parties baper mat hamau lai ki don hadu nyau hadu prangur ki bapan tiket na ka VP ya kani la pentip dau MLA ka maulai uba Bright Starwell mar padeng ki bakwa banyak kun ya kani ki election MDC ka ban salong kajing pai kemat jong ki paj ba cakani ka seng ni ka jing job dan burom jong kani ka seng kala panlong ye ki bai ki pat ki political parties ki baper bakan don ka jing kun hapdeng pra bari ki political parties bat kani ka jing kini tiket hapdeng ki bakwa banile ya ka election kala jur bha bakat kum ka jing mentip jong MLA ka maulai uba Bright Starwell mar paneng ul pentip baki don hadu nyau hadu prangut ki don ka shan kau VP ke balapan tiket banyakun ya ke election MDC na maulai konstituensi. Ya ke maulai konstituensi hak MDC la mikmat da uba tibor patau ubadai na kaseng NPP. Pak Bright la itu ba barok ki kerteng ke balapan tiket la depan pa syaka Central Executive Committee ka Voice of the People Party. Ula pentip baka syong mentah haka CAC bakan shim ya karai yanu ka ibit bakan ai tiket banlong ukertong ka VP na maulai konstituensi. Habak keli lanu ka VP kan penbenaya ukertong. Uni UMLA ulong baya kata ka syong bay haka CAC. Hado menta kiseng ki balatikana banyak kunya ki election MDC na maulai konstituensi kidai ka VPP, ka NPP banyak kun hidaw MDC benta ba tebor patau ka UDP barki political parties. Hakani ka jing ben kra ya election MDC wat na kaleng ka NPP bat ka UDP ke basan syar ka sorkar jala kila pa shitilu cek di jeli ni ki blok bakin pa no ikerteng jong ikertong ke banyak kun ya ki election MDC cha JHADC ba chapo ki HADC ka election MDC kadlong ka basyong shit ba lada kalong hakanu kapor kadaw kadai ba namar ka jingmi thamai ka seng Voice of the People Party ka baki paj ba manta kidang syong shit kani kidang kersyan met bat mensin kani ka party badah ka jing job don burom jong kani ka seng hakani ka election MP ka berang syudap da ka ba pelim ya ba benson pala da ka ba Dr. Ricky ijizengkon ulayo aru sanlak nyepo wajar nyepo pravon kadadu mentah ki balatikan banyak kunya election MDC na maulai ketuk ka Voice of the People Party keempat pembenai kerteng bat ka NPP ka balahi banyak kun dau MDC bementa uba tebor patau bat kumju kaseng UDP ka balak ban saya kertong jongka banyak kun ya kane ki election MDC ka ban salong hakanu kapor kajing yakun hapok maulai konstituensi kan long kaba internet ado kata-kata hapdeng ka Voice of the People Party kaba mi kabat benta dau ba Bright Starwell mar baniang bat kumju bat ka NPP kaba sensyare kini ka sorkar jala kaba mi kabat dau ba tebor lang patau kini ka artli ki party kisya kun tenge banyo bat biangnya kini ka sit na po maulai konstituensi karai ka bakado ka syong hakipaj ba nong tap vote jong ka maulai konstituensi yanu ki ibit ban pa cha district council banlong UMDC ujongki